أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Kaum muslimin, saga muslimat, tautua sagan sarbatan kumasin aku pakalabiri. Alhamdulillah, maiki naki muji mangirkarang Allah subhanahu wa ta'ala. Saga kasaba sanggiang kaman alhamdulillah. Ni ijaki nasare buku magasing karang Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh masa lewanga tapa mati rasa insyaallah ya dasi na sanggiang ki ya asur rian bulan Ramalanga tahun sisa abu 4 sere naniaki gasing-gasing nanasari ki baraka na karang Allah subhanahu wa ta'ala ya poro ibadah aku siang anyong bamangir karang Allah subhanahu wa ta'ala. Atau asagan sarbat tungguan sena upakala biri. Ini lanjut ke pelajaran tema untuk kawaidul arba'ah. Ya, ini apa kita mari kaidah maka seria. Kaidah maka seria al-qaidatul ula. Solanna naki salama batur ini kananya ranjau kesyirikan dosa paru mangri karena Allah subhanahu wa ta'ala batur yanne dosa lumpua punna tena nakitoba mangri karena Allah subhanahu wa ta'ala tena muharapan salama telur bukuna karena Allah subhanahu wa ta'ala kasabana kana Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Situjin Allah Ta'ala tena na pamupurang dosa syirika na pamupurang dosa marayenga. Batuan na tena na pamupurang kamalibani pagkasinga ari pasibutulang alaloa iya mentu tena na toba sebelum mutirangi. Tapi pun na mutirangi insyaallah ni pamupurang jiri kareng Allah Subhanahu wa ta'ala punna taubat tujin-tujingi taubatan nasuha. Kana Syekh al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbiru al-muhyi wal mumit wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Waddalilu qawluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama' amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Nakana karang Allah subhanahu wa ta'ala anriniri kaidah dalilna ya firman karang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa boleh na kaidah ya? Solan na ni isim baji ki nakisalama batur kanaya kesyirikan. Ya, solan na ni isingi anta alama. Ada kehendakna na isingi. Ni isingi siagang keyakinan. Ni ilmu siagang baji. Annal kuffar. Tahu kafir ka. Nia kana perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam datunna zamanna Nabi sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah na akui na yakini angkane karena Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliqu al-mudabbir
al-muhyi wal mumit. Allah Ta'ala yamintu ya apa jari ang ngatur apakah tallas apakah mate apakah tallas ini makhluk apakah mate ni ya iya sari kidalle iya sari ki rezeki iya ngatur kini lino tapi apa lam yudkhilhum fil Islam tena pananabantamay agama Islam batuan na totoa sagan saribat tangkungasen niya kakupakalabiri anna keyakinan nga nikana keyakinan tauhid rububiyah tauhid mangeri panggokan na karena Allah subhanahu wa ta'ala nipakaseere yami antu angkaneya yang asem panggokan Allah ta'ala tenang pasingkamai Allah ta'ala pak jari tenak kulle pak jari pasangalin Allah ta'ala Allah ta'ala ampakamate ki ampakatalla sakki yang asingan ne olo-olo ka Allah Ta'ala jitina ruana Allah Ta'ala ngatur gini langi ka Allah Ta'ala ngatur gini butaya Allah Ta'ala pak jari ya minta kejadian-kejadian ane ke butaya bulan loa Allah Ta'ala pak niya ki iya awang angin yang asing-asing nanne Allah Ta'ala pak jari Allah Ta'ala ngatur gi tapi mana kam menjo keyakinan ta tirasana keyakinan ta tena janana panjari kinta ma Islam batuan na umma Islam mana kam menjo keyakinan na singkam matonji keyakinan na to kafir ya tena na pak jari jo to kafir dengan tama agama Islam dalilin nan kanan Allah Ta'ala qul may yarzuqukum minas sama kanange Muhammad nain sar ko dalle batturi langi sa batturi butayya dalle batturi langi ka bosi sa gamar ngania wal ard nya ka batturi butayya apa nya batturi butayya tambang emas perak nia ka tamparang ya bulai lamu-lamu ya ngasen-ngasen nia ka batturi butayya wa man yukhrijul hayya minal mayyit nain pasulikan talasa ka batturi anu matea amba sulukin mate batur no talasa batuan neng ngatur gini apakah talasa apakah mate anne talasa kinai ngatur gi punna muteran kinai ngatur gi naing gaukan Allah Ta'ala wa may yudabbiru al-amra naing ngatur gi urusan ki bosi tena na bosi jadi keyakinan na kamakaman na umma Islam jai panragangan na keyakinan na tau ya kafir karo terus salan dekat ada makapa kan jarin dini tahu-tahu segan saribat tanggung asennya ku pagalabiri umma Islam muslimah kaum muslimin sagam muslimah baji baine sagam burakne saribat tanggung asennya ka dasin ka masan dekat Allah subhanahu wa ta'ala mai kini pelajari agama ta kagasin kana tom moteras ame keyakinan ta baji mi na ternyata jo keyakinan tena jana na pantama kiri agama Islam kama rupa tawa kama kamanne puna nigutana nginti kama akidano tentang pasalan Allah Ta'ala nagana Allah Ta'ala yakin yakinna anti kama yakin Allah Ta'ala sairi punan jamanna Fir'aun yakin tonji ilalan riyatinna sebab Fir'aun ribawana jibawan na ingkari Allah Ta'ala tapi atinna yakin na ingkari Allah Ta'ala wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum na ingkari biha yani ayat-ayat Nabi Musa ayat-ayat Allah Ta'ala ini kana baturu mair Nabi Musa tapi yakin ilalan riyatinna nakana karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi tahu-tahu segan sadubat tanggungan sini aku pakala biri ini para lunat belajar agama nisengan agamanya ya solan natina nanatipu ki syaitan iblis laknatullah alaih tina napanraki akidata apalagi pun memang panra akidata kamanne naudzubillah kama umma Islam kama kamanne yakin kane ni pawang hujan ni ngatur kin jobosia jadi puna la gao mo la acara mo la pesta mo sagamar ngane kiu mi tau pore nakana kule natur bosia solan natina nabusin lo anne keyakinan kafir
Kapirangi na keyakinan na to kafir karyolo. Kurang-kurang idalik na may tapa buya asari dalik marangan Allah Ta'ala. Garing-garing yang mangiri kuburangan na palak-palak doanga. Tidak na palak may Allah Ta'ala. Saya marangan na ya keyakinan panra. Jadi tahu-tahu asagan sarbatang ngasi ni aku balak beri ya ni ka dasi ni kamasian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala anni kincini menakan Allah taala. Apa jawabannya to kafir ka? Jawabannya to kafir ka reolo apa nakana? Fasayaquluna Allah. Pasti na jauh kiamian tu angkane Allah taala. Allah taala ngatur kian ngasing-ngasing. Allah Ta'ala sare dalle batturi langi ka batturi buttaya. Allah Ta'ala ya patangi kene apa langiri. Kene sargi langiri. Lagi kulli langiri. Lagi kulli cini. Pakadalla sakim, pakamate ki. Allah Ta'ala nasi. Jadi pun to kafir karo lebar alas suki anak-anak ini pajarin anak-anak najawab ke Allah Ta'ala. Anjanai matang loa bulanga moncong anai ngatur gi Allah Ta'ala. Anak ajari gempai ajari banjir ka jari tsunami ajari yang asing-asing nai ngatur gi Allah Ta'ala. Anne ko kinanna akidana to kafir karyolo tapi tina janana pasalama gi baturi ka kafir. Tetap jini bakkanair karya Allah Subhanahu wa Ta'ala kafir kasaba anne tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tena nak jari yami antu keyakinan ampasalama kita wabaturi kakapiranga. Iya. Kasabat to kafir karena tena na syirik rilalan tauhid rububiyah. Kafir rilalan di tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jarin rini tu asegan sarbat tanggung asin ni aku pakala beri anne menunjukkan nasari pelajaran anne kaidah pertama yang kanaya mana kamane keyakinanku mana keyakinanna umma islanga tena jana salama baturi ni kanaya kakapiran mangir karing Allah Subhanahu wa Ta'ala kasaba anne nu kamayanne tena ya tena na ingkari yang asing umma ka pasangalin na tau ani-ani aji tau ateis kaji nukutanya ni Allah Ta'ala kana tena na ngatur genilangi ka butaya na kana anu anne tau salah-salang kamma keyakinan agama Hindu arka budaya na kana niat Tuhan terang niat Tuhan gelap niat Tuhan keselamatan niat Tuhan kecelakaan naudzubillah anne keyakinan kafir buna to kafir kerole yakin asin sari pakasalamakka sali cilaka Allah Ta'ala ia menjadi dari tamparangan nabatu bombal lumpua ina papalaki Allah Ta'ala tiai berhala iya tiai berhala na kamarolo berhala Lata Uzza Hubal Ba'lan sagam marangan niya tidak napala mangir berhalana tapi kamu umat Islam ngapuna niya kiri tampara ngapalagi mari kiai na naudzubillah palagi mari wali fulan ya Abdul Qadir Jailani pakasala maka ya wali fulan ya Sunan Kalijogo Sunan Ampel ya Syekh fulan pakasala maka pakagasing naudzubillah anneka kapirangan na kau tau kafir karyolor zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ka zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tauhid rububiyah. Jadi baca ini senanya gini tauhid rububiyah keyakinan pengakuan ilalan rea tinta saya gampang kanta angkanya Allah Ta'ala pak jari Allah Ta'ala sari dalli Allah Ta'ala pakatalla sa pakamate angatur kini urusan ya. Saya maringan areka nikane anjir nikane tauhid rububiyah ni pasere karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ilalan di panggau kana yang asem panggau kana karena Allah Ta'ala tenam pasing kamai iya tenam pasing kamai karena Allah Ta'ala apa kagasing asare kesembuhan tena kulle nia keyakinan ta angkania ni ampagasing pasangalin Allah Ta'ala Imju Nabi Ibrahim alaihissalam rolo
Datun na garing apa nagana? Wa idza maridtu fahuwa yashfini pun niya ka garing iya yung gasinga iya minto Allah Ta'ala. Nane to kamakamanne nagana pun ni ki garing iya nung gasinga iya nung garingya. Niya pajagana niya pagaringina na'udzubillah Allah Ta'ala paturung garing kamman wabai Allah Ta'ala paturungi na Allah Ta'ala salangan pabatti pabalena Allah Ta'ala lang ngangka kini garinga. Mai kini para doang mari karena Allah Subhanahu wa taala dasi nana paka salama kibat turiki kinam panragaanne iya napa salama kibat turiki kinam panragaanne panra akidah rubiana naki salama batur ni ganea keyakinan panraanne cilaka iya jadi nai kamane keyakinan na iya keyakinan tauhid rububiyah iya tina jana salama batur ni kanaya kakapirang. Ya, yakin ki lagi natina naki salama. Pun natina naki ya salama batur ni kanaya kesyirikan ilalan di tauhid rububiyah. Ya, anne kaidah maka seria. Insyaallah di pasti muntulan labatua ya nani papelajari itu kaidah maka ruaya ni papelajari angkanaya iya pa naki salama punna salama kibatul nikania kesyirikan ilalan di uluhiyana Allah Ta'ala ibadana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dasi nasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kagasinga iman tirasa ilalan di barang banta sanggiang kinakiyo karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ia menjona maiki namaiki naki sumban Allah Ta'ala wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin sumban Allah Ta'ala sanggiang batu ia menentu keyakinan ia menentu kematian kasaba ajak kematian ya setiap waktu setiap saat kita nenesing siapa ya nabatu ya menjana paraluki siap-siap ilalan rompulong ngapak jang tenang kikulang kanaya atalla sa ijak ka pangamuko nakitunda-tunda malang kabajikan nakitunda-tunda toba kamangir karang Allah Subhanahu wa Ta'ala dasi napa ni babatuan naba napunan naba tinamaran batur karang Allah Subhanahu wa Ta'ala punan ya sala batur kalam mangku ni kanaya rubatau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.